Tetap kejuah-juahan ras kesehatan man banta krina nade bapa turang resinya ija pepe kita ringan. Mari kada keibas kesempatan enda si pelajari ka Mazmurta guna wari minggu puasa si pemena. Nada dasarnya buat kami do samringan C. La la sela mi pala do si la re re do si la sela la si do si la si do si la. Mari sendekan selalu kata-katana. Cidakanlah kuasan-Du Tuhan, usekanlah perkuatan-Du. Ise cicio bas Tuhan si meganjangna, cana ringan iling gemi si mada kuasa, banci katakan naman Tuhan. Kamkap inganku cicio dengan sekawalku, di batangku man bandu kap aku aranalem. Emakala bokam kena marah, rumah dula bo kena cilaka. Dibatasi nuruh malaikat nalagon jaga ikam. Kawalikam ku japa pekam, cidakanlah kuasan-Du Tuhan, usekanlah perkuatan-Du. Malaikat-malaikat esi natang-natangkam, gelah olah na hendu tertuk-tuk ibas batu. Itingkah hindu menipe singa, iperjatindu pe anak singa ras nipe si bisa. Nina Tuhan kalaksi engkelengi aku, ku kelinika. Dengan kalaksi ngakui aku kap Tuhan, ku kawali kap ia. Adi erlebuh ia man bangku ku aloi me ia. Tupung ia ibas kini seran aku kap ras ia. Aku kap simulahi ia dengan si pemulia kenca. Cidakanlah kuasan-Du Tuhan, usekanlah perkuatan-Du. Ayat pengarang berita Simriah Siwa 165. Mila si do si la sela sol do re mi re do si la do la si do re si la. Mari sedekan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia.
manusia geluh labo alu roti saja, tapi arah tetap kata si ibelaskan di bata. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Selamat berlatih, bujur ras menjua-jua.